Palok Pajor, Ban Penjak Burom, Ban Pentok Bria, ya ke parti VPP, Don Kibriu ki babu, ya kum kini ki post ha social media, bagi Briu tang syuyo ikin sa kela persyak ya ke parti VPP. Balai kilek kum ne pitip Palok Pajor namar baro ki parti ki ba persyak ya ke parti VPP kila septing handen baki leyo ya ki bebun ki nong Krishan VPP ki ba mi sya surok. Kum ta Palok Pajor ngakar pat epi baro ba pin pe ya kena ke video haduk ka bekun. Batla dala sa share ya kena ke video syaki parlok jong pi namar ha kena ke video ngan persyang ban pensyai pi halur ka lifespan nya poi artikel bat ka sik schedule kum ta Palok Pajor saya ngan pulih kena ke post ngan persngap pi kum nogi thok kena ke post ka bagi post ha social media te Palok Pajor pio yang ne ki thok ka basyai ha kena ke post kitu ke bekwa artikel lifespan nya poi sngau bha what ya contest election MDC namar ka long komedi shisha namar ya ka artikel lifespan huwe ke ba pihla surok ban ya lam bakla yo pa iba kan penduk bor ya di babun ba kikam tiba ngilai yo menta lengba ka schedule wat ya lam bakla namar cisin bakwa artikel lifespan huwe kamud ya ka district council ngindu ya ki district council codes ngindu hangtala jingjar pa iba wat pensengau tu bakla ba ka artikel lifespan yang pawai bat ka sik schedule kala ban ya trelang hagaju ka jaka kumbala la shla wat ki pai ba jong kala dak ru ki kwa ya ka sik schedule namar ka kham klain bor bat don bor wat hala ban weng ya ka artikel khat ra namar lada pi kwa ban weng ya ka artikel paragraph khat ra des ngau bha ban dawa ban weng artat ya ka artikel arspa san peusau enai hala kulmar ba i komedi hakibatip te pe sekene ke we post Palok Pajor ila thong ne arden ngakwa ya ka artikel lifespan ya pawai mo te sunam wangchuk ngakwa ya ka sik schedule takne rumpio iki thokum no lada ka VP ka kwa ya ka artikel lifespan ya pawai bele ka ladak pat ka kwa ya ka sik schedule la de ba uba arden ula kwa ban penduk no ya ka sik schedule jong ka riti sensyar yang urip paiba usiar ya une ubat mu ban ya lam kala ya ki paiba bai jongi ka basisha kalongum ne Palok Pajor ya gane ka artikel lifespan nya phuwe shim la dawa tang da uba arden handrai barok ke we part ki MLA bat ki menteri barim jong ga jela jongi ru ki la dawa ya ka artikel lifespan nya phuwe ta ka sarkar Kaman shwa Palok Pajor haba ki menteri ka jela jongi kila dawa ya ka artikel lifespan nya phuwe shim la pen mi kano ka jing persya ban persya yaki bat menta haba ki kertong ka parti VPP kila dawa ya ka artikel lifespan nya phuwe nak sarkar bun ki pa kila yek persya yaki ke kane haba ka we bat ka parti ka dawa ya ka artikel lifespan nya phuwe ka long okay bat haba ka VPP ka dawa bun ki brukin mi ban persya ya ka nak benta ka artikel lifespan nya phuwe Kajing shisha kalong kumne Palok Pajor baru ki parti ki ba persya ya ka VPP parti kim kuwa ba ka VPP kan yo ya kane ka lifespan ya huwe artikel dena ta ka daw ba kine ki priuk kelas daman post kum kine ki jai post ha social media ban penthobria ya ka parti VPP te Palok Pajor kine ki briu ki ong ba lada ngi yo ya ka artikel lifespan ya huwe ngindu no ya ka sik schedule lada ngindu no ya ka sik schedule nginam yo ya ka district council code te Palok Pajor kat banget tip ya ka artikel lifespan nya phuwe la shna nak benta ka ai shubu la dengi yo ya ka artikel lifespan nya phuwe te la dengim ngau tanat ya ki e baro ki ba ka sarkar kala wanra ya ki ai ki ba phla te ngila ban lek persya ya ki hap parliament bat la dengi yo ya ka sik schedule te ngila ban thau la ka jong ka district council code kini ki briu ki ong ba ha kene ka post ka sik schedule bat ka lifespan nya phuwe artikel kimla ban ya trelang ha kaju ka jeka sape ya kene ka video clip pin ngau thulut ya baro ka jing pensyai ne iba soklet ui kertong jong ka parti VPP kadon ka jingelam bakala na ki bubun ki pol ka parti ong baka VPP ka dawa ya ka artikel par lifespan nya phuwe namar baka kwa ban penduk no ya ka district council omo e pun stolong do ru ka Nongrem terekam jang kaseng HSPDP ulong wi don kam man terekam no ya ka artel ka balai spa nya fuwe wa poleng no akapol bolong TSU ruang don kam ya ka artel ka balai spa nya fuwe kaseng HYC ru akapol ba Robert Jun Khadarin opa yele mampi na ka adi uang bangi don kam ya ka artel la spa nya fuwe ke kumno pisi no ya ka BPP baka kwa bat penduk ya ka district council karti sesat kerindiaru
artikel lai sebanyak huai baka district council kidi banyak lang rangka kamran kanun ke jing tengku ka district council kadi benpek am ta jing sensar ka khadar hakita ki jaga ka baki ong ki scheduled area san ki jaga jong ki rulu benpek ong ki banyak dai ka kendau ka siap anta ban yada ki dustur jung kat baka artikel lai sebanyak huai pat kadi kata ka jing yada kayada na ki an jong ka ri India jong ka parliament mentah la dasnaan jong ka sarkar Modi anong ye pima ada tahu an ke sarkar India ban ong ba piu khasi pia buram palat dia kamen ya pia bu arsni laisni kat bangi kit kharpat ya mestep tap namen mi nong Modi namar bakari India kaya tak terukam baru apa khasi undon kam kaya mestep tap namen mi unwan ada ka ai pembuat ke district council kanum rak banyak dah ka ai ni ada kadon ka artikel lais pak nyu khoi pat ka ba ong bakanya da ya kino kini an ke basna ka parlimen ke bakta ya kariti ke dustur jong khasi membuat kata ke anju mudi kamera kata ke kalau sepak nyuhui maka schedule ke bamdan setia ke jeng tubuh penduduk no ya ke district council